Reka dutangire na karimbo rero kiswe Saverina. Agasobanuye ni utuzaniye karimbo kiswe Saverina. Ngubwirani niko kamera no kwanyuma dusatira gutangira filime yacu. Production kuri microphone. Ari njye urimo bagezaho. Karimbo ko na kamera no kwanyuma dusatira gutangira filime yacu. Mwibutsa yuko ari Jafet and Family Media bakomeje bakuzanira agafilime kacu kuyu munsi. Jafet and Family Media nibo bashyize mu mutahe. Agasobanuye agira ati mwese gakomeze kabanezeza. Allo icyo uri musabwa ni subscribe muri studio zacu rero za Revolution Studios. Nuko biba byifashe abahanzi mwese twira tuti ni kazi wacu. Nomero ni zazi ni 0788632045. Agasobanuye agira ati Saverina Saverina ni wowe. Ati Saverina ndakwemera nka mama. Saverina sinzi ukuntu nagutaka. Saverina niko karirimbo. Gasoza dusatira gutangira filime yacu uyu munsi. Mwibutsa yuko filime ari nshya. N'abaterankunga ni bashasha ni Jafet and Family Media. Mwibutsa yuko muri Jafet and Family Media turabasangana rwose ibintu bikoresho bitandukanye. Abo baradukorera indirimbo nk'izo uhereye ku izo ngizo. Amaklipe barayadukorera ku bwinshi. DJ Buringo yiteguye rwose kuduha filime nshyashya. Kubashaka filime zisobanuye n'izidasobanuye mugane DJ Buringo turamusanga muri Jafet and Family Media. Jafet and Family Media biteguye kugukorera ibiro bitandukanye. Harimo no gutegura ibitaramo bitandukanye rwose abantu mwifuza gutegura ibitaramo byanyu bikagenda neza. Mwifashishe Jafet and Family Media. Ndakwibutsa yuko dukora video zitandukanye, dukamera amakwe n'ibindi birori bitandukanye. Sonorisation tuzibagiwe. Ikirenze kuri ibyo muri Jafet and Media Family ndabikunda cyane amuri. Aho ngaho rwose iyo nkuri hafi sinyambalayo. Kuba hanzi bakeneye kuzamuka nabo batuganye turabazamura. Wowe rero impano zawe zaheze mu nzu. Gana Jafet and Family Media. Ako karimbo tukiri kukareba ka Agasobanuye. Icyo usabwa ni subscribe na commentary. Umuhanzi mwiza cyane. Hanzi nyarwanda. Dukomeza kubifuriza gutera imbere. Karimbo ko na kamera ko kanyuma dusatira gutangira filime yacu. Cyo mwibutsa cyo nuko ari Jafet and Family Media bashyizemo umutayi kugira filime nk'ibagere gatanu kuri gatanu. Njye wumva kuri microphone ni production. Mwibutsa yuko muri Jafet and Family Media flash turazibasanga nazo ubwoko bwose. Amapasi, amarida kadi, amatelekomande y'amateleviziyo yacu twabuze muri Jafet Media barabifite. Ni byinshi turi busangire muri Jafet and Media. Bafite ibikoresho bitandukanye. Badutangira filime yacu. Ubikenura kana urajya kuri YouTube wandika Jafet and Family Media. Ibyo ducuruza byose urabihasanga. Turi hano rero Ikayonza. WT Films baratuzaniye by'umwihariko Jafet and Family Media. Niwe bakiza mu mutaye kugira filime nk'imenyi bagero gatanu kuri gatanu. Nje wumva kuri microphone ni production Rwandon Beach. Dutangiye filime yacu. Mwibutsa yuko ari Jafet and Family Media. Kit yari yicaye hakuno cyangwa se Keti barahamagara. Keti ari marahamagarwa. Aha. Mwana umukobwa uraho. Gusa filime nta mwana wemerewe kwireba bavandi. Katie. Katie, get your skinny ass over here. Katie, zano twicara twawe hakuno ariko kumbe yarayana dushize hasi da. Yari mari hirera. Yavuye yirukanga atyo. Uko yakaje yirukanga gutyo. Filime yacu iri kwitangira. Katie, nubwo buryo yajemo. All right. Sawa noneho. Here. Ahangaha hariya na hano.
Yego. I can't. Sinshobora. I love you. Ndagukunda. Rwose ugomba gukora ibi. Katie, don't be such a pussy. Umva, ariko se uribwira yuko ari ushaka inoza umva, urakasha. Bagire gutya rwose ijoro ryose. I can't remember everything. Ariko kimwe cyose ukibuka umva sha genda gake. Loved it. Umva ninde utabikunda se. Is Katie playing? I only want to do it if she's doing it. Umva turi mu gukina ariko ntabwo twifuza gukora ibi birenze. Katie's fine. Kita ari kameze neza. I'm not taking drugs. Ntabwo mfata ibiyobyabwenge. You're playing. Urakina. She's playing. Ameze neza. Okay. Sawa. Are you ready? Twitegure noneho. Gufata ibiyobyabwenge nk'urubyiruko sha ibintu bibi cyane byirinde. Baranywa n'ibinini by'ibiyobyabwenge. Nikiti na mugenzi we. Kitty cakes. Ngaho tugire. She's Zoe. Umeze neza se kutafungura. Kiti ni kibazo cyari ko weshyirayo. Takipaso. Inshuti mbisha. Put my hand in the medicine cabinet of life and Ibi ngibi rwose reka tubifate mu kuboko kwacu byitwe yuko ari nk'umuti w'ubuzima bwacu. Chaos sounds like math. Ariko yourself in the hands of chaos. wowe fata mu kuboko bana. No barohayo. Do biva ku binini banywesha inzoka. Birakubobonga ngo ngwino urebe. Nuko torohayo ye. Aho. Cheers! Aho shaka tunywa ibyeri. Hey. Ubwo nukurindira kikaba bobonga. How you doing? Urimo urakora ibiki? Ndi kureba. Sawa rero. Already? Buriteguwe? You'll be able to tell. Ikirere kimeze gute? Ko twagatangiye kuzobaringa. WTF Films presents bakuzaniye in association with BM Bendia Global Baka and Radom Beach Production hamwe na Jafeti and Family Media nibo batuzaniye filime kuyu munsi. Masapi Production magashyira amajwi dutanyana n'abana b'abakobwa n'abahungu. Do ibiyobyabwenge nuko bikongozi bimaze kubinywa. Buri kiyobyabwenge kikububonga kikwerekeza aho gishaka. Ari nayo mpamvu dukuriye kubyirinda. Nakeza k'ibiyobyabwenge. Urubyiruko ruraha muririnde. Do rero ukuntu rwongoza do. Wirukanga mu ishyamba wipfutsa amaso. Ubwo ugonga igiti kiguhereza nyine. Aba barumva imvura igwa itanahari. Ibigishimo byari byose. Filime twayitangiye gusa akazina kayo ko nikaraza n'ubu ubona harimo harazana amazina y'abateguye n'uwo Lily Revenue and Adrian Surprise by producer waga filime kacu production nawe yaragasobanuye nyabuna. Dushimira kasi mu by'umwihariko kuba bateguye utuntu nk'utu. Reka kasi mutugushimire cyane. Dani wa mipango nani tukwibagiwe. Umwatari nka Kibwija nawe nuko. Idi Kabaka nawe nuko turetse tukakugereho. Nabandi mwese munzi. Nikabagereho. We're home. Turi mu rugo. You know, I wish I were your mom. Yewe nakabifuje rwose kuba nyoko wanyu. Or grad school. Ariko nyine nuko. So kind of kicking my ass for not. Ya nutuntu wakoza hano twiza cyane oya narya to. Abantu bangwe ibiyobyabwenge cyaba bafite inzara. Mutanakarabye bako. Mbega abana. Aha nta kundi. Aiwe. Mbega umunsi we. We uri serious? Umunsi wari danje. Ecstasies. Nani wabyumva? You love it. Wabikunze. Aiwe. Excited? Umva bana. No shit. Ntabwo wabyumva n'umwana. We are going to be shopping in New Umva. York City. Tugomba kuzagura tugahahira muri wa mujyi wo muri New York. He's old. Older. Umva. Semantics. Ni kera se kereke. I might fuck your uncle. What? Umva. Ew. Akubiza Disgusting. usko umuntu ashobora no kuryabana na so baba ariko. Oya nawe nubivuge gutyo. How did he sound? Did he ask for me? Turaza gusohoka ryari kwa At taratubaza. his house tomorrow. Umva ni umunsi I'll w'ejo. drive you up to catch the bus to the farm the next Ni morning. umunsi w'ejo rwose bazabajyana aho mwabonye akazi. Cool. Sawa. Is it Tuzajya. again? Hari ikibazo se? It's not a hippie farm. Oya nta kibazo ibintu byose bimeze neza.
nuko He supported agriculture. hoya ibintu byose rwose uko bizagenda kose bizaba biri neza bizaba ari wane. I am so proud of you. umva bana banjye rwose ndiyemera ku bwanyu I just think that's great. nizere yuko ibintu byose bizagenda Yes, neza we can go shopping in New York. ari natwe turifuza kuzajya gushopinga muri New York aha Suzanne Trappier? You are not ariko Suzanne na umva Take a strip. ntago mbaciye intege mu rugendo rurerure Two. hoya tuzajyayo I love your mom, and I hope she gets laid in Cuba. umva sha nkunda mama sha wawe sha umva uriya rwose yatujyana no muri Cuba loosen up a little. Oh, gusa ni ukuryama gato ntabwo bucya byatinze bwarakeye bafite se wabo ugomba kubajyana aho bari bujye gutangirira akazi aho bakabonye Hey, your uncle's on his way. umva so wanjye ari mu nzira Check. umva ndi gusuzuma I'm serious. Keeping condoms? No way. My cell phone is not going to work in Cuba, but I will call you as soon as I get to the home. umva tuzajya tubahamagara vuba uko bishoboka You're going to have fun. oya nta kibazo ibintu bizagenda neza I'm going to be in touch with your uncle. umva so wanjye abajyane sibyo nimugira ikibazo mujye mubwira so wanyu urumva umunsi kuwundi mujye muvugana nk'abari bana ba mugire urugendo rwiza se wabaje kubatwara ngaho mwihute bagiye aho babonye akazi filime yacu iri kwitangira Revolution Serious in Production kuri microphone. What the fuck did you do to my phone? Ariko si icyo kiri gukora iki telefone nanga You didn't choose your own ringtone. ukuntu telefone isona What? ngwiki Barely hear you. ntabwo ndi kukumva We're with Uncle Jason. What? I can't hear. Mom, you're breaking up. umva turi kumwe na data wacu Johnson urumva ihangana So, Jay, none se Jay bimeze bite Yeah. A detective, actually. urumva nahoze ndi detective nyine niyo makuru yanjye Yeah. tukuze turi abana twumva ngo uri detective Currently on leave. oya nta kibazo Cool. ibintu biraho gusa ni Have a byiza girlfriend? nta agakobwa k'inshuti se Yes. Yeah, her name's Gemma. I'll meet Aha. at my place. ndagafite Is it serious? biri serious se kubaza ibintu byinshi yuko yaza avuga ngo bishobotse yanaryama naho na se wabo hari abana baba bari abasazi banaryamana da Gemma? urabizi yewe muraho great to finally meet you. ni byiza rwose kuhereza guhura namwe nawe yewe What do you guys want to eat? umva Anything's fine. turi gukerera Could we see our room? oya bimeze neza ariko twareba It's icyumba down here. nta kibazo kiri hano hasi Thanks. murakoze cyane kubabona yaje kubereka umusheri we Come in. mwinjire Done. Good. Go. mumeze neza tumeze neza Anything, you know where it is? umva Anything? ibintu byose byose Thanks. urakoze Good night. sawa mugire ijoro ryiza mana we turi kwa uncle kwa uncle Gemma must have some magic pussy. uriya mutipe ntabwo ubona two dufite za pusi ziri magique sha ubwo simbivuze mu kinyarwanda thinking. umva rero nari ndimo nekereza Heather. ahantu tugiye 70s. urabibona gute Try it on me. umva nyereka Sloan. Wrong. ariko se bite ntukwibeshya se we nyereka I'm not going to bed until you try it. umva ntabwo ndi bujye mu gitanda nutagerageza All night? we nyereka igutya Heather. Heather Again. ongera umpamagare Heather. Heather Yes. yego Can we go to sleep now? waza ukaryama noneho More time. Ask me a question. umva we ngira icyo mbaza ongera Heather. Heather Can we fucking go to sleep now? wagerageza ukaza ukaryama ariko noneho ntiwumva Fine. sawa noneho We're ibigambo avuze ntabyo nasubiramo nubwo ndi gusobanura ndabiretse biragiye to shi ibintu by'ibishitani baba bavuga asikeba undi filime nk'izi ziba zijyayo kasi akazi kawe Oh my god, they're having sex. what? No, they're not. Yes, they are. umva data wacu yatatse sha Sloan, data wacu yacometse Sloan, get back here. wagarutse hano ariko Sloan. yewe Sloan se wawe sha yaraye afashe akantu shaho abana bumva
banga bikigiye burabikirero barawucuraga nuko abana bumva ibyo se birabareba yacu nibitinda mu gatondo twakomeje abana wibuke ngo bari kujya gushaka akazi giye gushaka akazi hey twaje nuko ibintu byose no gusuzumira ahangaha Okay. sawa Hey, yemwe the next bus comes. bisi raza ryari bisi mwakerero Bathroom? twaba dukoresheje ubwiherero bwanyu se They've got one across the street. nta kibazo Go in there. mukatuma hariya murabona toilette ariko Serious, trust me. bisi yo rwose iraza mu masaha nk'ane ari imbere cyangwa 3 Thank you. murakoze Love your jacket. mwunza amakote yanyu muri nabeza namwe kandi bambaye amakote meza We'll be here in an hour. ngo bisi irabiri hano mu isaha ziri kuza Away with you? Nuts. none nahamana namwe se oya nta kibazo Got the local flavor. nta kibazo rwose hano ndabona hari ameze neza ubwana n'ubutineji abahise bose dodoresha uraseka bukanika sha Could you Chris call? umva rero Hey, but if I can't, muribuka kuzajya mumamagara nta kibazo Okay, fine. sawa noneho Use a word at the end of the text so I know it's you. nimuzajya munyandikira Okay, how about- message kugira amenye ko meze Well, it's neza good. muzajya mukoresha code Alphabet. So after Apple, something that starts with B. okay. Why not just Apple? code ushobora no kubashyiraho B oya kuki batashyiraho pome apple Just super cop, please. oya mwibuke ko n'umupolisi udasanzwe Alternate the words. nta kibazo mujye musoresha ijambo The evil apple killers take my phone and see the word. none ubwo ababi baramutse bafashe telefone zacu ntibazamenya iyo code ya apple sawa What about balls? kuki se tutakoresha boss A sentence? boss y'imipira se? Katie. oya bana boss nayo Balls is fine. oya boss nayo ni sawa That's what I always say. ariko nari Banana. n'umuneke si byose ni code Here. sawa mwirinde Careful. se wabo yabasizaho Bye. bategereje iki bisi irabiri hari mu isaha byacu nuko bigenda filime iracyari kwitangira No. Okay, give me your phone. sawa noneho turaza kureba izi ubwo turaba tuyibona uyu hakuno balls bahise bayishyiraho hano aho ni sawa niyo kode balls cyangwa se apple batangiye kuzunguruka hano ubwo n'utwo kurya nyine nuko badushakira aho hafi waje nuko yaje bimeze bite hano Can we use your bathroom? wadutiza ubwiherero ra Where is it? uri he It's right over there. gerageza hariya hakurya Thanks. sawa urakoze ukakanganara ushobora kuba muri bashya mu mujyi bakiri hari abahungu binjiye bamwe bahoze mu kimodoka yemwe You guys have any pie? wama ka payira Yeah. cyane Kinds of pies. nta kibazo izo payi zanyu murasiba uyava mu bwiherero You know when you get back from the bathroom and the food's already at your table? ese ndava mu bwiherero ngasanga zoe hari abahuye nabo niko So let me get this straight. umva mujya muri muhanda wa midri Farm hari kuri rafamu month so you can go shopping in New York City for a weekend. hari ahantu mama rwose ajya avayo akaza guhahira inaha muri za weekend We also want to hit up Brooklyn. You know, check out some places. iyi misozi ya Bavarian ntabwo tuyimenyereye cyane You guys have HBO? hamwe mu basore mufite za HBO No, ma'am. oya oyo I called you ma'am. n'uduturage dusore turi aha What are your... ibiki muvuga se muri abaturage Heather, and this is Ripley. umva uyu yitwa Eva nanjye nitwa Suzanne gatabo bahindura amazina Heather. Eva na Suzanne I'm Jed.
nanjye nitwa Jay. Lucas. Uyu ni Lucas. Ibyiza gora namwe abakobwa bahinduye amazina. You don't have to wait for the bus. Ngira ngo bisi yabasize. Drive you up to the farm. Ariko twabafasha kugera ku iyo farm mugiye gukoraho. The bus goes right there. Wowe nta kibazo bisi twayitegereza hano. Well, kubera iki? It's no problem. Hari ikibazo? Aha. Katube tunigendeye. Sawa. Bari babemereye ko ari ifuti. Iki kirabana. Yeah. He called you ma'am. Umva bana. Besides, look at that ass. Reba baraba twicara twabo bafite uratubona. Gute batadu ari ifuti. Ariko jana uzi ko Siko ari byo? Fine. Sawa. Yes. Baduhera ifuti. Inkunda rubyino zirashawo. Aha, n'abatinegi baje birukanga. Abashoferi muratuzi tugera sirenge ivuga ngo rifuti teri. Rifuti raha. Shobora gutera indatu. N'abatineji. N'abahungu babiri ku bakobwa bangahe? Babiri. Filime irakomeje itangira. Urugendo rwo twararufashe ye karahava. Rifuti baduhaye Ecofield Organic Farm. It's supposed to be off Hawkins Pickle Road. Umuhanda ujya ku famu. We just passed it. Sinekereza wiko twari guca hariya baraceceka. Ko mucecetse. Are we going to turn around somewhere? Muraza kudukatisha ahantu hamwe se tuze kugaruka byashoboka. Aho bari bujye baraharenze. Aba bakomeshanyije imbere. Aha. Kadutuze turebe. Bari mu modoka y'abandi. Akubwiye ngo rifuti ziraha zishobora no gutera inda urebye nabi. Filime twahitangiye gusa nta n'izina ryayo tuzi gusa irakomeje. Ubwo turarimenya tu. Tuvayo. Bucece gake gake. Mbega hano ni he? Home sweet home. Hano ni mu rugo heza. Family's place. Uyu ni umuryango, n'umwanya w'umuryango. Sure they're expecting us. Mano we, haruse ibi bintu Here for supplies. umva nta kibazo twari twifurije ko muhura ni surprise y'iwacu. Aho mushaka kujya twabasubizayo nta kibazo. With the area. Gusa twifuzaga yuko hano mwabanza no gufata ku gacyayi tugakomeza urugendo. By the way. Mutuzanye wanyu kweri? Oh, for heaven's sakes, don't leave him just standing out there. Oya nta kibazo rwose stanze abahungu banye muzanye abashitsi se shang. You're freaking these poor girls out. Mwana we ni byiza kumva ayo majwi hano. I've just taken a pie out of the oven. Nta kibazo rwose. Mwigira ikibazo cyaho muri kujya. Nonsense. We'll have a quick cup of tea and then we'll walk you on up to... Uko biri kose rwose muze dufatana gacyayi ubundi mukomeze urugendo rwanyu. Abana bangerega ntago bagenda batabazanye ngo muduheshe umugisha abana ba. Ni karibuni. Karibu mu nzu. Karibu mu nzu. Baba hikaze. Bahungu baraha nabo barakora bihuta. Abintu byinshi. Once you taste my pie, you'll be glad you know the way. Nta kibazo rwose. Aho mwashaka ni kuyacinjira hura n'ikinyamaswa hano gishushanyo. Kiranganze. Kigukange. Ni kigukange. Afternoon pick me up. Nje mfataka nyine. Cecuru. Yimenamo kave rouge. Haha. Pie smells great. Yewe, umwanya ni mwiza. It's Blue Ribbon winter. Kibazo. Nothing like it anywhere outside of Tyndale, Washington. Ndabizi rwose aha twakunda nk'abibereye muri za Washington. Ko biri ni heza. Hakuno. Tell me met some boys. Mubyire bana ko twahuye n'abahungu. Aramubwira ati bameze neza. Nuko bakarenzaho kapu. Oh, thank you. Mwiteho muryoherwe. Bakubise n'utwo kurya.
This pie is great. Izi pie ko ziryoshye na. It's my grandma's recipe. Kwizo rwose nyogokuru wanjye wangigishije kuzikora. Ziraryoha pie muryoherwe. Baruhayo. Izi pie ziraryoha. Ahubwo nabo barinje hano. Kumba bariye hano. Bari ibyo batazi. Uyu kwitegereza barahatangiye kubabura. Atangiye kubura amasura yabo. Twatatswe tu hano twariwe. Twariwe turarozwe. Basohotse biruka. Gusa barirukanga ku mbaraga za nyuma byo bariye dore nyogokuru kuntu areba ni ubahaye. Mwabana mwabafashe mbere yuko basohoka. Babafate mbere yuko basohoka babariye. Basore bavuyeyo nk'imbwa zishumurijwe umuntu. Mucaca navuze ati mubafate mbere yuko bagenda. Basore baje birukanga. Baratwirukangana. Jinjinji. Uko bakatwirukanganye nitwarenze umutaru. Babagaruye gutyo. Abibwiraga ngo bagiye mu kazi nuko bafashwe. Rifuti bahawe ibaye mbi. Urugendo bakoze nirusojwe amahoro. Ikitwa urugendo bakoze nibibabereye ruhire. Birahirira reka turore. Filime yacu irakomeje. DJ Buringo filime nuko yiswe Even Lambs Have Tea. Ngo ni nama zameza amenyo. Wahora niki? Ko ni nama zameza amenyo. Filime ubwira tangiye n'igihe imaze. DJ Buringo agira ati bakeneye bishya mwese hano ikayonza muramusanga muri Jafeti and Family Media. Abahe filime nshyuhere no kwingira. Bega DJ Buringo we yewe DJ. Abakwicura basanze bambitswe ubusa. Basanze bambitswe ubusa. Abari bikwije dore uko bambaye. Ni ikibazo. Bisanze mu ishyamba. Uwa babiri n'ibiki byatubayeho. Mana we. Dufite kuva hanga turahava gute. Turava hano. Vuga ko tuva. Mana we turava hano. Tezeranya ko tuhava. Wambaye ubusa. Ariko we ubufasha. Hagira abadufasha. Bahambiriye ku makontineri. Mucaca kawo naho abafasha we. Muzibe. Ubufasha. Stuck up here in the middle of fucking nowhere. Hano nta muntu n'umwe ushobora kubumva. No one can hear you bang. Nta muntu ushobora kubumva rwose nubwo mwasakuza bingana iki. Mwimara umwuka. For miles. Gusa uko biri kose ndabona mumeze neza da. Hano mwagenze mayirozi nyinshi muzanwa. My advice. Mva. Shit is gonna happen. Kubamenyesha rwose ni ibigiye kubabaho nyine. Just go with it. Gusa uko biragenda kose turajyana. What are you talking about? Nibiki muvugane. Show you our amenities. Buretse mbanze mperekeshaho uko biri bugende. Outdoor showers. Aha ngaha mwoge. Some clothing. Nyuma yo koga mwambare. That there. Fine mattress. Hara ni umukino ugomba kuzajya ubera. Fucking bowling ball mattresses. Uko byagenda kose sinzi ngo ni imikino ingahe muzakina. Mana we got a tap for fresh well water and a small generator around back that provides power for the lamps. Uko byagenda kose nyine ubwo nta biri burengera aha ngaha kuko the toilet. Toilette zirimo aho mu nzu ibintu byose birahari. We are after all. Ubu rero dusa nkaho turi inyuma yanyu. Mujye koga. We're getting along just fine. Ibintu biragenda neza. Mujye koga. Yewe. Tujye koga. Bagiye mu kazi byababereye umwako. Aruwazaga.
Let's get a look at you. Ngwino ngurebe. Mawaya. Ngwino ngurebe. Asche. Ugiye hese? Wowe fungura nawe ngurebe. Mwishyamba. Hey. Akavuyemo. Mu bikisha. Wari uri kweranja ukapfa we. What I tell you about this shit? Ntasoni. Abagombaga kubahambira nk'umwanda. Urumva? Blue truck. What I tell you about taking? Ntasoni wowe uragerageza kugenda gutya gusa tu. Umva mbabarira ariko. Nakubwiye ko n'imodoka ari imodoka itari kure kugaragara yakabaye igaragara. Ntasoni. Urigira ibicyanga. Niko. Ntasoni. Ladies, I apologize. Umva abadamu batubabarire. It's my job to make sure that you stay healthy. Na akazi kanjye ko kugira ngo menye neza yuko babeze neza. Looks like somebody named Jason. Ari witwa Jason. He's trying to text you see if you're okay. Jason yagejeje kwandika avuga ati mumeze neza. Musubize nyine. Everything's good. Buri kimwe cyose kimeze neza. Ni sawa. Unandike ngo iki? But these boys seem to think your name is Ripley and this phone belongs to somebody named Katie. Gusa icyo nagiye mbona mu gusubiza kuri telefone mwagiye mugira ukuntu musubiza bidasobanutse. Her answer. Shaka kumenya igisubizo cya nyacyo mu. I don't think I need to tell you that something terrible. Icyo nyene kubabwira uko ari kidasanzwe. It's gonna happen if you lie to me. Bigaragara yuko rwose muri kumisha mu myandikirane n'uyu muntu. Kode ni iyi. Because you told me the truth. Ngira ukuri. I'm not even gonna hurt your friend for lying. Cyangwa mbabaza inshuti yawe. This time. None. You type Apple. Wakundaga kwandika Apple. In your last text. Ubwo arangizaga kwandika message. And that's the what is that? Ubwo nanjye ngira ngo namwandikira ko mumeze neza narangiza ngasorezaho Apple. Sibyo? It's from you. Hari kibazo. Namuri ukabanzaga bills Apple. It's a safety word. Nta magambo make. Apple rwose. Ni Apple. Kibazo kirimo. Ubuke bashyiragaho bills Apple. Nuko basozaga imipira bagashyiraho na Apple. Uyashyize Apple gusa. Bimeze neza. Getting along. Aho ni sawa. None se urabimenya. Twigarukira hano kwa data wacu. Ku iminsi igenda twarashimuswe dore ngaho twazanwe. Yuke filime yiswe ngo ni nama zameza amenyo. Ndebera. So the showers are heated by the sun. Koga muroga hano mu mashashi urumva? Kumena amazi nakuyangiza. I'll be down in 10 minutes. Mufite iminota 10. Mother needs your help. 10 minutes! Iminota 10. 5. Ni sawa. Ngaho mwoke. Mwoke ndeba sha. Baje kubasarira kumbe hano. Rusaku rwaravuze hano. Cyo kirashaka no kubarasa. What's going on here? Niki kijya mbere hano? Sherifu yaraje. Hari sherifu wahingutse hano. Mujye nyuma hano sha. Niki kijya mbere hano? Please help us. Tufashe. Bari badushimusa. Is this true? Nukuri koko. Mwabashimusa. Afraid it is, sir. Cyane nyakubahwa. Ewe mwazanye umuzigo mwiza sha. Yewe. Babarumiwe. Nibiki biri kuba? Sherifu nawe ari. Pega. Keep a straight face. Kabisa tutusura two ni sawa kabisa. I can't decide. Rwose sinzi ko nafata umwanzuro. Jesus, Jim, I'm too old. Nahitamo rwose. No, I'll Reka nze. take them one at a time. Fata igihe hano. I'll see you girls in about half an hour. Aba rwose turabonana mu gice cy'isaha rwose. Fellas got anything to eat around here? Ibintu bimeze neza sha, Niko.
Please don't do this. turabingize rwose mwituma dukora ibingibi Help us. dufashe We can get you money. umva rwose amafaranga dushobora kuyababonera niba ariyo mushaka You guys have any nta by'amafaranga or ashaka anything? ngomba gukora buri We're kimwe being kidnapped and tortured by delivered. none muradushimuse gutya muje kudufatiraho ku ngufu ko umva ibyo ngibyo nibibareba mugende hariya seto mwinjire nuko filime iraho sherifu yagiyemo rwose ariyeranja tubiri icyarimwe rwose hano ni sawa ugukubita hirya hakuno aha ni sawa kabisa urimo barafatwa ku ngufu kamwe ku kandi yewe Kate umeze ute wape kirayicokoje Katie apisha They're gone. bagiye icecekere yumviraga mu gatuza byari umwaku Have you seen my phone? wigeze ubona telefone yanjye ra iri hano I keep thinking about those girls out there. hari abakobwa bameze neza Oh, she said she'd text when she got there. nababwiye banyandikire nibagerayo Got it? banditse They're fine. bavuze yuko bameze neza yukureba What? No, you're right. I did get a text from Katie saying everything's fine. oya iyo bavana ukuntu banyandikiye message ntago ariko twavuganye My parents will be here in 10 minutes. I specifically asked her to use a different code word every day. umva narababwiye yuko bazajya bakoresha code umunsi ku wundi Same code word from yesterday, the exact thing I asked her. ariko sinumva ukuntu nawe narabandikiye umunsi w'ejo bakansubiza uyu munsi Not alias. umva buri buzima bwabo batangiye ku giti cyabo nta mpamvu zo kubareberera ibirenze kumbe nyamara abakobwa bari mu bibazo se waba yarababwiye ati muhura n'ikibazo mujye munyandikira mushyizeho code ibibazo bahuye nabyo dore batangiye kubacuruza ku mihanda batangiye kubacuruza I think blue's my favorite color today. yani bara ryiza uyu munsi ni irihera Yeah, I really do. reka nze ndebe icyo gukora ariko sibi nibi kikoko ibara ryiza niryo nshaka oya wakatsindwa uramenye wakasha kandi nako uyu munsi do niko bahugiyeho gute mudukorera ibintu nk'ibi koko barafunga ngo bagiye kwiyeranja nyine ubugome filime yiswe ngo ni nama zameza amenyo mwana we uri keza karamuciye kanyagwe sha ndakuguru kanshira wowe nuko ntasoni wowe urancira naranagira sha ayanjye nishyuye nawe ubusa ndagukunda wa kintu ariko reba urimo uratuma rwose mbikora gutyo sha kuntu hari kiza gusa mbega kuntu hari kiza uratuma nkubabaza tu ntibyari bikwiye ariko uri mwiza tu cyakuriye itabi hano ririca reka nkwereke kiramwotsa cyaramwokeje nduri hanze aramwishe none umenya mushyizemo ingarakamba ndabarahiye cyarabatatu ibi ni biki koko kumenya afite idudu ninira ibi ni biki mugabo uri hariya ameze nabi uri kubyumva Now, I'm just hoping you can double check. umva nugusuzuma Jason? Jason meze neza Are you sure they didn't show up there? uri sere yuko batigeze bahagera If there's other farm, you think they may have shown up there? ko bambwiye ngo bameze neza kuri telefone yabo I'll be at this. aho bagiye nako bageze Are you coming or what? They never showed up. umva ntago bigeze baboneka 10 years old. umva abana riga barakuze Explain everything to you. bakora iki batarageze aho nabohereje ibi ntago mbyumva ngomba kubimenya Last girls tried to escape too. yana abakobwa hanyuma ntago bigeze bava hato bakiri aho hari uwumvikanye Come on, he sees you. hari urusaku rwumvikanye umva uje ntago agomba kubabona amaso nimugomba no kumureba namwe ubwanyu uramenye
Please make sure these hoods don't come off until we take them off. Umva tuza namara kugenda nibwo tubakura hibi. Basi. Umuntu waje yambaye urutwe rw'ingurube hano. Urumaske. Nuko. Yambaye urumaske rw'ingurube. Ajya yasa. Ntashaka baraha bamubona. Hey. Nuko areba bararebye bagira ubwoba. Kirakira nakanganye. Kirakira nakanganye. Ndahita mako. Ako ni kaze. Ha. Ako ni kaze. Bwa kabiri ku munsi umwe. Hey, bwa kabiri ku munsi umwe. Urama numa. Ujana afite igisinye giteye gutyo. Kakararyoha abana. Enjera nkwereke. Enjera nkwereke. Mureke wenyine. Oya. Ikaje mutugire. Ha. Nuko. Hey. Jewe. Filmira. Twarabyize turabyiga nuko. Si ibiri kutubaho. N'umwako. Twasize tumwambitse n'ikimaske twaje twambaye. Meze neza ra? It's gonna be okay. Umeze neza. Biraza kugenda neza rwose ndagusezeranya. Gute subwo? Ozi nuze byiri ku munsi umwe wowe ntabwo bizi wowe. Ni ikibazo. Biramera neza. Gute? Biciye he? Nyamara se wabo yatangiye kubashakisha. Dore ngo araza kwa sherifu kandi sherifu niwe kirumira hatatu dufite. Giteye ukwacyo. Kidakora inshingano zacyo. Twaje kwa sherifu gushaka abana hano. Barabuze nibageze aho bagombaga kujya. Turasona. There's something I can help you with? Niki nagufasha? I'm here to see Sheriff Andrews. I left the... Yano kureba Sheriff Andrews nyirumuki. I'll take it from here. Buretse mbigufasha hano. Sheriff Andrews ndaha. Hi. Bite. You must be Mr. Carter. Ushobora we nyakubahwa kata? Actually, ni ngiye rwose agataho. FBI? Ndume FBI. But I'm not here on duty. Ntabwo ndi hano ku bw'akazi. My niece and her friend. Ndi hano rwose kureba abishywa banje. Abishywa bawe. What can I do to help? Niki twagufasha se? Well, like I said in my messages, they never showed up at the farm. Message rwose zaje muri telefone yanjye zaje zigaragaza yuko bafite ikibazo. Code twavuganye ntago arizo bagiye bashyiraho neza. Made some new friends. None subwo niba barihuriye n'inshuti nshyashya. Niko. Young people have a tendency to tell. Abana batoya rwose bajya bagira utuntu nk'utwo. That's the case. Two kugenda batabwiye ababyeyi mugashiduka baragiye baranarengarenganye. The free spirit type. Kumva rero bafite umwuka no kuba bakwikoreraho rwose ibintu uko babishaka. Sure. Ndumva nta mpamvu. Think they were taken. Umva ndakeka rwose barafashwe. Makes you think they were taken. Utekereza yuko ari uwaba yarabafashe cyane. Code. Code ni iyi. When she texted, she didn't use the proper code word. Iyo banyandikiraga bafite uburyo basozagaho kuri code. I'll look into it. Okay, ndaza kureba icyo nagufasha. Uwo tubwira niwe mwanzi mukuru. Nyamara umusore hano nabyazi. Kuba ari mabwira ari umwe mu bashimusa abakobwa baraha. Code yabaye code. Garuka ku kiraha. Gicuruzi gikuru. Go get the other one. Genda ushake n'undi mukobwa muzane hano. Go get the other one. Vayo. Muri rizari za hano. What's wrong with her? Ni kibazo cyo kimuri. Ngo bamubyize cyane. Uyu niwe munyabwenge mbona. And lied about that text here. Iki nicyo cyaje kitubeshye ngo bandikirana message kitubwira amakode atari. Umva wa muswa. Umva. We can't have the FBI. Abangaba rwose FBI bari inyuma irimo irabahiga. Get rid of these two. Bivuga ngo rwose mu minsi mikeya. Ibyabo ntabwo yari imari ishimishije. Imari guhigwa na FBI urumva ari imari yoroshye wowe. Ikibazo. If they find these girls by the morning, they're going to leave us alone. Garagara cyo umuryango wabo urimo urabashakisha hasi. Kakumvirizaga kigarukiraho. Kigarukiraho. Reka nze twibyike. Cyo kungufu cyahise kimwinjira gusa se wabo yaje kubashaka.
umu FBI yaje kubashaka. Whoa. So, Mbega nyakubahwa. I just want to ask you a few questions. Umva ndashaka kubaza utubazo dukeya. I got a pistol underneath this counter, so if you're thinking of robbing me, Nta kibazo gusa hano. I'm a detective. Umva ndi detective. Yeah. Ndi umu FBI. Oh shit. Uwo ni umwanda. Kuvugana mu FBI. Ndi umu FBI rero sasa. Across the street. Hari utwisho twanjye twaje hano rwose mu mishi isize tubiri. Dore uko dusa. Nuto. Short hair, she used my facilities. Aba narababonye hano. Bathroom. Gusa baje basaba ubwiherero. None They're going to work on one of them organic farms. ndakubwira ngo iki se ko bavugaga ko bagiye ngo kwifamu. Byagenze ute? Around a few times, you know. Kwifamu ngira ngo bamaze mu masaha make hano. Gusa baje gufashwa n'abasore. Abandi babatwaye. Blue pickup. Ni pickup y'ubururu. GMC 910, great shape. Pickup y'ubururu rwose ya GMT. No, it didn't seem scary. Waba uzi nyirayo se reka. The short hair. Ntabwo rwose nzi nyirayo pe. Nayo makuru nari mfite. Bagiye na pickup y'ubururu. Niyo baparamije. Bagenda birya sha bazunguza twicara none ngo barabuze. Blue pickup had a bumper sticker. Gusa said my other ride's your mom. Ni pickup y'ubururu. Okay. Ya rwose imeze ukuntu. Ariko ishobora kubitwarwa n'abamama tu. Ariko sha simbizi. Iyo mogi. Ibuka abana hiryo bamaze kubavumbura. Ko FBI irimo ibashakisha. Se wabo ongure ni detective. Detective. Twiyicariya. We have to get out of here. Dufite kuvanga. Gutes. I know. Turabikora gute? I heard them talking yesterday and they said they're gonna kill us. Umva ndabizi uyu munsi bavuze yuko bari buze kutwica. Bavuyeyo. Umunsi wo kubica. Don't touch these two to the sheriff rush. Aba babiri nukuza kubakoreraho rimwe. It's on the house. Nibyo nibyari bikenewe. Kakari kagiye kwishyura babiri bose kabakorereho rimwe uko gashaka. Nta wase. Okay. Umunsi rero ndarya hano to dubure yemwe. Gusa ngo gafite ko kakunzemo. In the town. Muri uyu mujyi. They're going to get more girls, aren't they? Urabwira yuko umunsi kundi bazana abakobwa I barenze. wouldn't know anything about that. Siko mbitekereza. What happened to the girls that were here? Niki kiba ku bandi bakobwa bose bazanwa hano? Bigenda gute? I don't wanna. Simbizi gusa barapfa tu. Barapfa. They're dead. Bose barapfa sibyo? No. Oya. Byo gupfa simbizi. You love them? Uri umufana wabo? Me, don't you? Cyangwa nanjye urashaka kunyumva nkuko wumvisha umuvandimwe. Kanse nkwerekeye umva bana. Yo kwishyura sugoye nayabona. Ntari mfite igihumbi cya kare akarumuna kawe bana. Hayawe se umva nje ntaribe bana ubwo se urabitaho bagiye. Katurye turyoherwa. I didn't think you liked me. Ndakeka wowe unkunze rata. You have to understand. Oya nta kibazo ngiye ngomba kukumva neza sibyo? I understand. Ntaribi nanjye ndabyumva. Si igihumbi bari bwishure se. Ushaka kunyabaye. Karamunyongera. Amuzongoreza. Uri kucumva. Kuracumva. Mamuri mutsi mugabo rugo bararihekenye. Ewe aranyishe bamuhekenye rugo. Bamucumutsi. Yewe bamucumutsi. She dore roti ngo barayicira. Yewe dore bakobwa ngo baraba babi. Uri umuntu wakureba gutyo uraciriye ndakihekenye cyo kapfa. Mugabo baramuriye shaho buvampaya. Mapingu barifunguruza. Siwe bagezeho. Sheriff araho. Kabaye bafite se wabo shari marabashakisha hejuru. Fuck if it's a class. Ibi bintu ni ibintu bitoroshye cyane rwose mugire ngo nukushaka uburyo rwose n'imirambo ahubwo muhisha itazigera igaragara. Ikibazo mubice mubarangize. Bega abana babi batubeshye. Ibaze nawe. Sheriff yavuyeyo. Garuka ku makontineri aho bayatsimbye imirambo nayo nizanagaragari.
kandi icyo tubonye abana b'abakobwa nabo bamaze kwihamburuza amajosi barimo barayatafuna amajosi bari kuyarya birahirira ikaturore mwanda Sherifa akiri mu myanda akamodoka ke barakibye asya we kobwa biraha birarenze uraha yishwe abakobwa baranagiye bashimusa imodoka y'umuyobozi We have a problem. dufite ikibazo sha dufite ikibazo abakobwa bagarutse umujyi ni imodoka ya sherifu bahoze bagira bati turava hatu baranze barahavuye bahavuye bahemukiwe bahavuye bafashwe ku ngufu sasa barimo bagenda ku muhanda bahura n'utundi dukobwa tubiri buriya turana natwo nitugiye kuribwa utubu nitugiye kudusimbura duteze rifuti mbega inzira karengane we mbega inzira karengane we dore uko tureba sha twateretse amaso yaba twari tuzi aho turimo tujya aba barikomereje mujyi barimo barawuzi dukora iki bakiri mu kugenda baraparitse gato dukora iki bari inama namisha dukora iki oya dukora iki barebye gusiga umujyi ngo bagende oya bawugarukamo gusiga umujyi barabyanze dore ngo baragaruke mu mujyi baciye muri alimentation kwa Jafet and family baza hakuno muri New Vision shop kubayinga muri New Vision shop bacamo dore ibyibere muri New Vision shop ibyo byose ni ubisanga akanyundo apa sawa baragura muri New Vision ye barahaha muri New Vision shop imipira baragura imisumari baragura ibyo byose Jafet aba yatuzaniye nawe kapakira nawe Kayonza yiteza imbere ngo ngwino urebe ni mu murenge wa Mukaranja aho ngaho inyuma ya gare n'iminyururu urayihasanga aba baraje byose baregeranya hano baratubona shahu byo bigeze badufata ku ngufu baratubona abana hano baraje bagura ibintu shahu ibisumari ibikini inyundo ibyuma hari igihe mukira umuntu ukamwigisha gukora nabi ndebera bari baje mu kazi ni iki cyabasya cyane cyabasya byose baregeranyije ucuruza hano ngareba baraha do buzuye amaraso We need gas. dukeneye gaze hari inyuma Out back. inyuma hari back ubwo gaze ni mu mucoma turamucoma nyine amafaranga kara y'amarasora yewe Paper or plastic? hari ze mushaka igicupa cy'ige parasitike cyangwa Boris. hari umugabo turi gushaka witwa Boris The blue truck. Boris w'ikamyo y'ubururu Boris arapfuye we iburu turaka niyo dushaka aga kanyoneti k'ubururu barakaziye ka Boris Well, I was parking. nyene kumenya nyine mwamwe mushinzwe amaparikingi y'umujyi I went back with a pen to imodoka y'ubururu rwose ya pick up plate. ndebera agapurake kayo na nyiri kuyitunga And it had a bumper sticker that said, muraha rwose muri mu assurance mwambwira pe abantu b'umujyi ni mwaberwa imodoka ziri mu uyu mujyi sasa assurance ziwacu zirandika zikandika n'ibara ry'imodoka na purake imodoka isa ubururu umwaka uyu n'uyu ni Toyota ni Hilux nuko It's about fucking Marge. bawe tuza shaka ibyo reka tubirebe neza umbara reka tukurebe Just a second, I'll check the file. kamusuzumire dosiye Yes. The only 69 GMC registered here is for somebody iyitwa GMC iri aha ngaha iri ku muntu witwa Boris. Oh, I can find this board. Boris unamubona listed here, but I can get it from the DMV. uwo rwose arimo aragishaka kuba yandagura za DMV. Make a quick call. Boris rwose twaguha ahubwo aderese se neza kandi abo dusize muri alimentation nabo barashaka Boris
data wacu nawe ageze kwa Boris. Aya basi dore ya jipe ngiyo ya DMC. Blue Jeep DMC ni ya Boris. Icyo twamaze kumenya, twa dusore twitwara twahitiye Boris. Boris yaratashye hakuno, dusize abakobwa babaririza Boris mu rugo kwa Boris. Turi mu rugo kwa Boris. Sasa mu rugo kwa Boris nuko twinjira tujugunya amapantaro, ibintu byose tujugunye yo hirya, tujya muri firigo. Ari washyizeho umuziki. Umuntu ncurangira radio ninde? Hello? Yewe. Uncurangira radio ninde? Boris nawe nk'umutekinisiye ntabwo yicara mu nzu itarimo agakoresho. We! Kubita umupira w'umusumari. Hey! Kubisa wa mupira urimo ibisumari bya 15. Yewe! Ikobwa byanziye tu. Boris byamuziye. Shobora kubanza bararimena. Biti imipira Boris shaho. Katwinezeza. Awesome. Bana ibintu biraba biryoshye hano. Dore abakobwa ngo baratangira gukora amabi. Umuziki uriho bajya kuri Boris. Bipira bamukubisa amaso bayahindanyije. Boris ngo yicure hano. Oh hey Boris. Umeze neza Boris? Please. Ndabinginze. Boris sha. We found some rusty nails in your drawer. Which is awesome. Ni byinshi twagiye tubona ni munsi zawe. Ibintu byiza. Umva afite amafaranga. That too. Amafaranga naga rero natwe twari tuyafite muduhemukira. Twarabahaye murayanga. Iki kintu kiri bwinjiremo neza ra? Umushenzi wigeze kunjya hejuru afite inkorokoro yayo. Sinzi niba bingana ngo mwishyure. In this house. Ndabinginze rwose. Where? Amafaranga ari. I tell you, you let me go. Ndababwira ni mundeka nkagenda. Ibyo se turabikeneye ubura. If there's enough money in there. Sawa, wavuze yuko ufite amafaranga ahagije muri iyi nzu, sibyo? Uvuge cyangwa urorere. Green toolbox in the other room. Ni bogisi ebyiri ziri muri kiriya cyumba nuko. You tavuga se. Should be at least $100,000. Ari rwose ndabinginze bigera nko mu $100,000 mu bijyana ariko mu ndeke. Byawivugisha se nibiki. Bega. Yose nawe mwirirwa mwambura abantu tu. Not at all. Ntago ari bibi cyane. Please. Ndabinginze. Harimo n'imbunda sha. Kumbe onkuri aderese yo kwa Boris yayihawe nawe ari marasesekara. Kandi abayishwa barimo sha. Abishwa barimo. Aha. Telephone. Hello? Yego? No, sweetie, I'm sorry. Tuza rwose umbabari. Look, I have to go. Okay. Mfite kugenda buretse gatoya mfite akazi kenshi. I will make it up to your parents. Tuza rwose ndaza kuvugana nawe. Wherever you like, yeah. Uko byagenda kose rwose. Umva mujyana amafaranga rwose mundeke ngende. Give us the money. Haya se shaho, siyo baguhaga batujya hejuru. Wundi saa yacu sitwe twayakoreye. Okay, Boris. Nubundi nitwe bishyuraga. And you're gonna be okay. Noneho ibintu biraza kumera neza rero sasa. Umva. Where can I find the man with the mask? Dushaka umugabo ari wambaye mask y'ingurube. Umugabo ari wambaye mask y'ingurube. Kwarongora nabi. I told you everything you wanted. Nababwiye buri kimwe cyose rwose mushaka. Ask now, please. Ariko mwimbaze birenze ndabinginze. Please. Tell anyone, I swear to God. Darayira kumana rwose nta muntu numwe nzabwira ibyanyu. Uzaburi hose. Sha, uzaburiho. Duhera inyuma. You promised me. Mwasezera tugusezeranye iki? Umva Bori. Niwe mastermind w'iki gitekerezo urakiparamira. Oya reka tujye kwinjizamo. Mukicara. Ukuntu mwakiraga musunika natwe dusunika. Boris baramuhaye shawo. Urahara byumva. Te kugenda. Boris baramwinjije mukicara ibisonga ibisumari bitiriganya byose binjije mu kabuno. Hey! Hongure yumvisha urusaku dore Boris kunuma mushwanyaguje mu kanya gato. Yewe. Yunga hagere.
Ibi ni biki bibereye aha? Wanyishe koko. Amara yose barayasohoye banyuzije mu kibuno. Kigwe uyu kumva ijipo iratse. Ijipo iratse. Yasohotse irenga. Asohoka ijipo iciyeho ntamenya ngo abishe ni bande. Gusa Boris twakekaga dusanze yishwe. Bori. Aha. Gusa duheruka bamubaza ngo umugabo ari wambaye maske y'ingurube. Abahi. Banyonze imodoka hano. Ubugome bwatangiye kuzura tu. Kuva bahemukirwa. Nabo batangiye ubucuye. Nta mikino. Nabo ubucuye babutangiye. Bakata hakuno. Gace gace. Kamodoka baragakase rwose gahoro gahoro. Barajyana gace gace. Badukora ubucuyi natwe tubakora ubundi. Gusa se wabatangiye kumirwa. Yaje kwa sheriff. He didn't make it. Umva ntabwo yigeze abasha kubikora. You alone? My guys are all out on roadblocks. Umva. Right. Abasore banje baba bareba ibintu byose. Gusa niba babashije kubikora. Yafashe ka telefone hano. No. Oya. I'm gonna try my niece again just in case. Ndashaka kongera kugerageza rwose abishwa banje hano menya aho bari. Guhamagara telefone sonera mu mufuka wa sheriff. Dore telefone ngrasonera mu mufuka wa sheriff. Nawe barimo. Nawe barimo. Hindukira. Kabisa. Nawe uri kirumira hatatu. Nawe uri kirumira hatatu. Gusa kirumira hatatu. Akurikirana. Cyatangiye. Abo bahemukiye batangiye akazi. Abo bahemukiye batangiye akazi. Nta mikino. Kumbe wa mugabo bashaka bamugezeho ni padiri. Uyu niwe mugabo waje yambaye maske y'ingurube. Bamugeraho. Abantu nk'aba nibo dukeneye. Batwigaragureho batwigaraguraho bazi ngo nituzagaruka. Yarinjiye. Urusengero rwafunze abicuza ibyaha muzagaruka ikindi gihe. Na penetration amaze kuyitanga. Kuhindukira asanga ni kamwe yikarazeho. Uraje se? Basi dore na cya gisinye ku kuboko cy'umusaraba. Jezebel. You should know. Urabizi. I have a loving good shepherd. Mfite kuba rwose umupasiteri mwiza. Jesus Christ. Yesu Kristo. On my side. Ari ku ruhande rwanjye. Mfasha. Kora ibyaha. I have a BFF. Nanjye rwose mfite ibyaha byinshi byo gukizwa na Yesu. Muhina arawurya. Reka tumwemeze sha. Twasize babaza ka essence mwiguriro. Bafashe akamodoka kabo baragiserera ubwo icyo bakoreye padiri turakimenya. Gusa hari igihe umuntu akora ubucuyi mu bintu atigeze ateganya atigeze ashyira no mu mushinga. Gusa akabona byizana ibintu bitari byiza be na gato. Uryo sha gake 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 gake. Barakugendeye aho ngaho hafa ushaka. Baragerageza kwiha amahoro gusa barahemukiwe. Nubwo bahemukiwe uwabahemukiye tu umwe kuri umwe bari kugenda babaritura
ngo ngwino urore uyu munsi biriwe kwa padiri biriwe kwa padiri katurebe ihi turaparika urebe igihe twagendeye twaraparitse hano We'll be right back. sha anga turaza kugaruka biramira neza padiri bamukuruye shawo padiri bamukubaga muri kaburimbo urugendo rwose bakoze muzambona sha uko byagenda kose nzagaruka abapadiri ibintu ari kwivugisha baje hakuno binjira Matches. ikibiriti ngiki ikibiriti padiri bagiye kumugurira ikibiriti yashwanyaguritse urugendo bakoze n'ururerure bamukurura hasi. Did you miss us? Uracyatu hagarara hose umva sha ko byagenda kose bibatera amasoni kabisa ndi umunyabyaha ariko nanjye nzihorera tu umva muzabona ko ndi umugabo ni uko bivugishwa muri abapasiteri muri abapadiri muza kurya utwana sha mwagiye mutereta mukareka kuza kurya utwana mufata ku ngufu bamumenaho urimo wivugishwa shabo uretse tukwemeza shyira no ku mutwe neza sha shirire yumva padiri baramucaniye padiri nyamara urapfa baracoma yowe padiri ya baramuhaye padiri baramutwitse ubwo hakurikiyeho ndebaze sisitemera ni kwa sherifu tu twahire kwa Boris padiri no sherifu afite data wacu ibikobwa bya rero buriya turabyica tubisimbuze n'ibindi nuko bimeze reka ibyo bavuga byose uri mu biki umva baraza kundeba bandese bakurebamo ibiki sawa baraza kubona umurambo wawe niba banaza ndaje nkwemeze ndaje nkwemeze dushyiramo n'akaziki kwa sherifu ngo muri FBI ngo muri za FBI ra asone garukano bawivugisha kaziki kajyamo yewe ubajyanye hamwe bagiye gushimbura abo bishwa bawe sha bagiye kubasimbura sherifu umuzigo wundi do nguwo tumwe twari duteze rifuti ku muhanda cuncuru pepe muri beza muhini kuri sherifu hasi byo yigira mwadutabara uretse turaje tubatabare karadiyo karavuga hano sawa barabanza bafungura urugi hano yewe ndabinginze cicika Save your strength. rinda umwuka wawe imbaraga zawe rwose use mwabikora You said everybody has money in this town. What did you... ariko mfite amafaranga ari buri muntu wese kuri uyu mujyi afite amafaranga ra mumfashe we ngaho se bande hitamo iri kwica hano iri kwica irihi buryo bumoso hanga mega we uri umunyamahirwe pe umva uretse urabibona turapfa njyanyabyo sawa biraba byiza hitamo nanjye ndabinginze bikore ubuse kugutwika byaryohara ni amahirwe uyu munsi tu iki si ubwo ni isasu rimwe 5 shots
cyangwa gutwikwa. No. Oya namwe hitamo muri bibiri. Uratwikwa cyangwa isasu rimwe. Muhesha. Muhe. Uriteguye? Ha. Here we go. Twagiye. No. Oya pyato rirahusha. Ntiragera mu cyumba cyaryo. Enda sha wenda we ryakugereraho. Okay. Oya we. Oya we. Oya rirahusha. Hano upfa nabi. Niki kijya mbere? Please. Ndabinginze. Twe tukwinginga waratwumvisha harya zana hano nkwereke. Babisaba imbabazi bikagira ngo byo nibyasaba imbabazi byo kapfa. Umva. Bitches! You fucking bitches! No, muri biraya bibi cyane. Aiwe. Rirahombye nanone. Ewe we, ndagerageza turebe shawe ndawe ryagezemo. Kanze ndebe. Nikoye. Are you holding up? Uretse rwose ifata. Niki kiri kuba we? Ihangane rwose. No. Aiwe. Ndapfuye rore we, aiwe. Ndapfuye. Ararasa wapi? Aiwe. Ntirirageramo. Ugabo kafite amahirwe ra. Afite amahirwe ariko rikuranga agahinja. You're doing great. Wewe wabikoze neza zana hano nkwereke. Ufata ku ngufu wigira uwataje. Kubita rirabura. Siko napfa. Well, how about that? Bega we ibi byari ikira. Niko. Ugeze ubwoba none hose. Hey. Wahaba nawe. Niko nawe wagira ubwoba. So sorry. Rwose mumbabarire ibyabaye. Ndabinginze mumbabarire. Ntabwo byaka foroma heto ntabwo byaki. Byibwire. Byibwire. Hasoni. Sha. Arangora abantu amanywa nijoro mwariza ngo iki? Hasikewe. Igabo baragiturikije shawe. Bega bana. Uyu yabonye abaza kumuhambura. Sheriff ari he? They killed him. Sheriff baramwishe. For you. Who told you? Baratubwiye tuguhambure. Ninde ubabwiye ngo mumambure? Do. Nabacuyi. Baramutoboye. Bandese baramutoboye. Tuza kwa mucecuro. Gatangira byose. Yewe. Dore filime ngira ryoha rero sasa. Kwa mucecuro. Arakubita kinywaje safi. Bagore publicité bataranishyuye. Mucecuro akunda icyo kunywa hano yaranyweye. Nganywe asanga uburozi bwe burafunguye. Asanga ishyano rye rirafunguye hano. Urumva kimbabanga shimbobonga vitugani yifi. Ibi ni ibiki nawe yahumirije ngabo. Asinzira ngabo. Ngo rihorwe iki? Irindi. Babiri barinjiye. Ndapfuye tu. Mucecuru wabo ibyo nigize ndapfuye tu. Yamenyereye kubaho uyu munsi nabo baramuhaye. Filime irakomeje. Hasigaye batatu muri diru. Twatangiye. We drugged you. Twakuroze nawe nkuko waduhaye kwitangira ryabyo. Tugufitiye surprise. Nibiki mwakuri umuhungu wanje? Stuff. We drugged. Ntarapfa, arapfa umureba. No. Hey. Ntarapfa, arapfa umureba. Ibi nibivaho. Umugozi urahita umunika. Please. Ndabinginze. Mutanyicira umusore. No. Gute se? Ha. Jeb. Umva, ndabinginze. Kwinginga iki? Kubisa umuhungu arakwa. Hawe Imana ishimwe. What? Iki se? Ishimwe? You didn't think we were monsters? Urateka wowe ubunyamaswa ufite? Sha. Uteka yuko twakugirira impuhwe. Wicuye sha ngavugana na nyoko. It's okay. Vugana na nyoko. We're monsters. Uri inyamaswa muryango mubi. No. Oya, uretse tukwereke. Bunyamaswa mwatwigishije mu byumweru bingahe tumaza. I guess we're kind of monsters. Reka nyeke yuko turi inyamaswa noneho zibarenzo. Uretse wumve. Tega amatwi mucecu. Fumuyi. Urabyumva mucecu? Oya sha, wowe uri kwirya. Mucecu uri kwirya. Wari wumva muhini se? Wumva muhini?
umva mucecu umva imihini umva imihini mucecu yiyi umva imihini sicyato ejo uzongere kinira ku bana ba rubanda mukagira ngo muri ibi raya bibi sawa turaje tukwereke uso umuhungu wawe wa mbere sibo wahigiraga nejo uzabyara abandi n'ubukiriho kanze tukwereke ngo ntiyarezi gufata ku gakanu yarabyigishijwe tujye kuri raundi ya kabiri wibuka umukecuru afite abahungu babiri bamujyana ku wundi oya namwe na Kirisi mumugezeho se Kirisi ni mworoshye oya mama we n'umwanda bibikobwa nibibi cyane As far as angry redneck sex traffickers go, ko mutavuga ukuntu mwishimishaga kuri twe amanywa nijoro. Please don't kill me. I'm so sorry. I didn't want. Rwose ni munyice ndabasaba imbabazi sinigeze mbikora niwigeze ubikora nta soni indera nta soni shakire kwa gusiramura bwa gatatu uko abyumva neza. Fata umuhini hano honda nyoko iki ni iki bikore. Yeah, so none so Hit your mother with them. kubita nyoko mu mutwe. No. Oya sha mwana wa uzakubite nyoko kubita nyoko mu mutwe vuba muhonda oya hungurya mubikore mama naguhonda ibeshye se mwice. Well, then we're just gonna have to shoot you. Kubita rwose dufite byinshi byo kukwereka umva mumbabarire rwose. Don't say anything, I swear. Nta kintu na kimwe rwose nigeze nzanavuga pe. What do you think, Katie? Utekereza iki mwana muto? Kete urabivuga hiye. Well, cyo mbona ukumena ibwa nyina. Mama bahungu be bose babamwiciye mu maso. Well, noneho shoot him again with the gun in his own hand. Ubu amaboko no kwerekeza kuri uyu sibyo uri yaraza kugaragara yuko yarashe yiyahuye sibyo His prints on everything. Ibi byo niko biri bugende bapanga ukuntu barangiza ikirego pistol mu kuboko kwe yimena umutwe. Yes hani sawa arongera araniha hano baraho amikino. We'll never get away with this. Ntago muzigera mujya kure yibi. Hey. Human sex trafficker kills 6 and then... Sawa ibi nibyo byahoraga bidufata ku ngufu ko byagenda kose. Umva. My uncle's a cop and he laughs at all that CSI. Data wacu ubyumva se no mupolisi arabikemura tu. Mwayobeye ku bana batayoberwaho. Muduburozi muzi ngo muzaduheza. Ni mwaduhejeje. I have money. Nanye ndahari urahari nawe nuba warenza aha. I have at least $100,000 but you have to promise that you won't kill me. Umva rwose mumbwire mbaha amafaranga arimo muri busezanye yuko mutanyica. It's in the cookie jar. Hari umutekero harimo amafaranga menshi ariko sha amafaranga menshi sayo mwaducuruzaga mwese nuko muba mwivugishwa amafaranga menshi uretse nkwerekesha iki gikate cy'umucecu ibyatsi ninge kiramwicura bigenda gute ndapfa. I don't think so. Sinekereza yuko ubaho. Promise that you wouldn't kill me. Umva mwansiraje yuko mutanyica uretse tubirebe abinginzi mumbabarire mwo kabyaramwe oya mucecu harurasha get away with this. harura zana ko gasora ko bucecuru katagire katiyubaha karoga abana b'abakobwa ngo babafate ku ngufu. Zana ko gasura barakabana bagusereye agasura hano. Yiyi gasura baragahaye. Hey. Data wacu wakomeje gushakisha nubu ntarabona abana. Gusa hano henshi arimo aragera arasanga akazi karangiye. Kiregwa kiriho. Hello? Yemwe. Hey! Yewe. Everything okay with Gemma? Yeah, we worked it out. Ibintu bimeze neza Great. cyane. You don't mean that, but His Grace? Ngira ngo ibintu rwose byose ni by'agaciro. Your uncle's here. Yewe so wanyari hano bakobwa. All right. Yewe. You will call or text every day. Yewe umva rwose yahoraga bahamagara ama message yohereza umunsi ku wundi.
It's ntabwo yarazi ko rwose mwagarutse only a couple hours ahead. oya rwose twari twaragarutse Get out of here. umva kuntu babirangiza se wabarawe bega bana No. ibintu bimeze neza na They're smart girls. bara n'abakobwa banjye tu it's my girls huko kuri no shoro no gukoresha indege kuri no shoro no gukoresha indege aho ngaho niho turimo tugana boss even rams have tea ngo ni nama zisigaye zifite amenyo reka filime tuyisoreza aho ngaho udacika uzikurikira kuko zo ziracyakomeje kuza umunsi kundi mwibutsa yuko ari Jafet and Family Media bakomeje bakuzanira muri Jafet and Family Media turasanga DJ Burino kubashaka filime inshyashya zisobanuye n'izidasobanuye n'imiziki murareba DJ Buringo muri Jafet and Family Media mwibutsa yuko muri Jafet and Family Media ibirori byose turabikora rwose reka sinakubwira ibitaramo za kiripe amavideo y'ubukwe amafoto y'ubukwe sonorization mu bukwe no mu bindi birori ndetse n'abahanzi bifuza kuzamura impano zabo ibyo byose ni muri Jafet and Family Media reka tubashimire cyane no kuba mwaduha umwanya wanyu mudacika uzikurikira kuko zo ziracyakomeje kuba ku bwinshi yari M Production mbifuriza umwaka mushya muhire mu buryo n'uzabarye nabo uzarya kandi namwe mwihangane nuko ni wacu wa twese niyo tugana. No.